31 डिसेंबर मेरेन कसलेय तरेचे नवे वाहन खरेदी करप्याक 50% रोड टॅक्स उणो भरचो पडटलो। राज्य मंत्रिमंडळान तसो निर्णय घेतला। आर्थीक वर्सात पहिल्या 4 महिन्यात वाहनांची नोंदणी 15% देविल्ल्याचे येरादारी खात्याचो डेटा दाखयता, जाल्यार गाडयांचो खप 30% देंवला अशें डीलरांचे म्हणणे आहे। 6 लाखांच्या वाहना खातीर हो टॅक्स सध्या 9%, जाल्यार 10 लाखांची गाडयेचेर तो 11% आसा। फकत 15 लाखा वयल्या गाडयांचो टॅक्स 13% इतलो आसा। आज कॅबिनेट जाली, कॅबिनेटान एक 5 डिसिजन जाले। मेजर डिसिजन जाला 50% इन द रोड टॅक्स डिडक्शन। ओके, आमी 31 डिसेंबर पर्यंतच डिसिजन घेतला आनी एक्सटेंड बीन जावचें ना। 50% रोड टॅक्स डिडक्शन दिला, कारण बाकीचो सगळो हे लक्षांत घेवन। दॅट इज अ सेकंड। ऑटोमोबाईल डीलर्स असोसिएशनान ह्या निर्णयाक येवकार दिला। ऑटोमोबाईल इंडस्ट्री मंदीत कशे तरेन चल्ल्या तें अध्यक्ष प्रशांत जोशीन सांगलें। पळयात। Good evening, my friends. Today we have called this press conference to express our sincere gratitude and thanks to the government of Goa, ably led by Dr. Pramod Sawant, our Chief Minister, and Honorable Transport Minister Marvin Godino, for giving a super fantastic news to the automobile dealers and the customers who are waiting to buy the cars. The entire automobile industry in India is down by about 30 to 40% across the country, and in Goa it is in the range of 25 to 30%. The sentiments are low, they are not negative, but to bring the sentiment to a positive level, stimulus has to be given. The central government said that we have already given stimulus. We are giving 15% corporate tax for the new companies being formed in India. We are giving 15% additional depreciation on the purchase of new vehicles. So we have done our bit. Now state government should try and do this something so that the sentiments has an upswing. पणजेच्यान आमचे व्हिडिओ पत्रकार इर्शाद शेख आणि यशवंत परब।